आं जिमि बर' आरो बे समाव मोनसे गोनां रादाब लानानै फैदों। गसाइगावनि श्रीरामपुराव खावनाय मोसौ हमदों। इनायै मा जिनो 20 खावनाय मोसौ हमनो हादों सिमुलटापु पुलिसा। गसाइगावनि श्रीरामपुराव इनायै खावनानै लाबोनाय मोसौ हमनो हादों। बोलेरो पिकआप गारियाव हमनो हादों खावनाय मोसौ। सिमुलटापु पुलिसा हमदों मा 20 खावनाय मोसौ। आसाम बंग सीमायाव श्रीरामपुराव हमदों बे खावनाय मोसौफोरखौ आरो बे खावनाय मोसौखौ इनायै कुरकुरि आरो बे चिप्सनि बस्तानि सिङावहाय एरसोनानै लाबोनाय जादोंमोन बे मा 20 खावनाय मोसौफोरखौ। आरो बे सानफा एनफा बांबोगासिनो दङ बे खावनाय मोसौ लाबोनाया आरो श्रीरामपुराव मा 20 खावनाय मोसौ हमदों। गंनै गारि आरो लोगोसे सानै फालांगिरिखौ खादों सिमुलटापु पुलिसा। बोलेरो पिकआप गारियाव खावनाय मोसौफोरखौ हमनो हायो। गसाइगावनि श्रीरामपुराव गोबां खावनाय मोसौ हमनो हादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बंग सीमा श्रीरामपुराव खावनाय मोसौजों लोगोसे गंनै गारि हमनो हादों। लोगोसे मा 20 खावनाय मोसौ बोखांनो हादों सिमुलटापु पुलिसा। सिमुलटापु पुलिसा फुंबिलियाव श्रीरामपुराव सिग्रोमनानै गंनै बोलेरो पिकआप गारियाव इनायै खावनाय मोसौफोरखौ हमनो हायो। गंनै बोलेरो पिकआपनि सिङावनो मा 20 खावनायखौ मोसौखौ हमनो हादों आरो बे खावनाय मा 20 मोसौखौ हमनो हादों सिमुलटापु पुलिसा। खावनाय मोसौफोरखौ चिप्स आरो कुरकुरिजों बुंफबनाय गारिनि सिङाव आयेन बेरेखायै लांनाय जादोंमोन। बे इनाय खावनाय मोसौ रोगानाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ खानो हादों पुलिसा। सानै सुबुङानो जादों 2 नं अभयापुरीनि मिनहाज आली आरो साद्दाम हुसेनखौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। इनायै मोसौफोरखौ रोगानो थाखाय बाहायनाय गंनै बोलेरो पिकआप गारिनि नम्बरा जादों AS19AC2497 आरो गंसेया जादों AS15AC4858। मोसौफोरखौ सोनाब बंगनि सनापुरनिफ्राय लेंटिसिंगासिम लांनो नागिरदोंमोन होननानै पुलिसा मिथिहोदों। गसाइगावनि श्रीरामपुराव गोबां खावनाय मोसौ हमनो हादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बंग सीमा श्रीरामपुराव बे खावनाय मोसौजों लोगोसे गंनै गारि हमनो हादों पुलिसा। लोगोसे मा 20 खावनाय मोसौ बोखांनो हादों पुलिसा। सिमुलटापु पुलिसा फुंबिलियाव श्रीरामपुराव सिग्रोमनानै गंनै बोलेरो पिकआप गारियाव इनायै खावनाय मोसौफोरखौ हमनो हायो आरो बे गंनै बोलेरो पिकआपनि सिङाव मा 20 खावनाय मोसौ दंमोन आरो बे खावनाय मोसौफोरखौ चिप्स आरो कुरकुरिजों बुंफबनाय गारिनि सिङाव आयेन बेरेखायै लांनाय जादोंमोन। बे इनाय खावनाय मोसौ रोगानाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दुथां फालांगिरिखौ बोखारदों। बे सानै सुबुङा जादों 2 नं अभयापुरीनि मिनहाज आली आरो साद्दाम हुसेन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। इनायै मोसौफोरखौ रोगानो थाखाय बाहायनाय गंनै बोलेरो पिकआप गारियानो जादों AS19AC2497 नम्बरनि आरो गुबुन गंसेया जादों AS15AC4858 नम्बरनि बोलेरो पिकआप गारि। आरो नोंथांमोना नुथायाव नुनो मोनगासिनो बे सानै दुथां फालांगिरिखौ खाबाय सिमुलटापु पुलिसा। बे बोलेरो पिकआप गारियावनो खावनाय मोसौफोरखौ हमनानै लाबोदोंमोन। गासै मा 20 मोसौ खावनानै लाबोदोंमोन बे दुथां फालांगिरि सानैया। आसाम बंग सीमानिफ्राय बे श्रीरामपुराव जादों बे खावनाय मोसौ फालांगिरिनि जाथाय। मा 20 खावनाय मोसौखौ लानानै फैदोंमोन दुथां फालांगिरि सानैया। लोगोसे गंनै बोलेरो पिकआप गारिखौबो हमनो हादों पुलिसा। आरो बे खावनाय मोसौफोरखौ सोनाब बंगनि सनापुरनिफ्राय लेंटिसिंगासिम लांनो नागिरदोंमोन होननानै पुलिसा मिथिहोदों। কি তোমার? মিনহাজ আলী। ঘর ঘর লেংটিচিঙা 917 গাঁৱৰ নাম। এই গৰুসমূহ ক'ত পৰা লৈ আনিছিল? সোণাপুৰ। সোণাপুৰ ক'ত লৈ গৈছিল? লেংটিচিঙা। লেংটিচিঙা কি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়? বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। তোমাৰ লগত আৰু কোন কোন আছে ইয়াতে? আমি একলাই আছিলোঁ।
কেইটা গাড়ী আছিল আমি এখানে আছি কেইটা গৰু আনিছিল 10টা 10টা কি তোমাৰ মিনহাজালি ঘৰ ক'ত লেংটি সিংহা 917 গাঁৱৰ নাম এই গৰুসমূহ ক'ত পৰা লৈ আনিছিল সোণাপুৰ সোনাপুৰ ক'ত লৈ গৈছিল লেংটি সিংহা লেংটিচিঙা কি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট তোমাৰ লগত আৰু কোন কোন আছে ইয়াতে আমি একলাই আছিলোঁ কেইটা গাড়ী আছিল আমি এখানে আছি কেইটা গৰু আনিছিল 10টা 10টা কি তোমাৰ মিনহাজালি ঘৰ ক'ত লেংটি সিংহা 917 গাঁৱৰ নাম এই গৰুসমূহ ক'ত পৰা লৈ আনিছিল সোণাপুৰ সোনাপুৰ ক'ত লৈ গৈছিল লেংটি সিংহা লেংটিচিঙা কি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট তোমাৰ লগত আৰু কোন কোন আছে ইয়াতে আমি একলাই আছিলোঁ কেইটা গাড়ী আছিল আমি এখানে আছি কেইটা গৰু আনিছিল 10টা 10টা কি তোমাৰ মিনহাজালি ঘৰ ক'ত লেংটি সিংহা 917 গাঁৱৰ নাম এই গৰুসমূহ ক'ত পৰা লৈ আনিছিল সোণাপুৰ সোনাপুৰ ক'ত লৈ গৈছিল লেংটি সিংহা লেংটিচিঙা কি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট তোমাৰ লগত আৰু কোন কোন আছে ইয়াতে আমি একলাই আছিলোঁ কেইটা গাড়ী আছিল আমি এখানে আছি কেইটা গৰু আনিছিল 10টা 10টা কি তোমাৰ মিনহাজালি ঘৰ ক'ত লেংটি সিংহা 917 গাঁৱৰ নাম এই গৰুসমূহ ক'ত পৰা লৈ আনিছিল সোণাপুৰ সোনাপুৰ ক'ত লৈ গৈছিল লেংটি সিংহা লেংটিচিঙা কি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট তোমাৰ লগত আৰু কোন কোন আছে ইয়াতে আমি একলাই আছিলোঁ কেইটা গাড়ী আছিল আমি এখানে আছি কেইটা গৰু আনিছিল 10টা 10টা কি তোমাৰ মিনহাজালি ঘৰ ক'ত লেংটি সিংহা 917 গাঁৱৰ নাম এই গৰুসমূহ ক'ত পৰা লৈ আনিছিল সোণাপুৰ সোনাপুৰ ক'ত লৈ গৈছিল লেংটি সিংহা লেংটিচিঙা কি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট তোমাৰ লগত আৰু কোন কোন আছে ইয়াতে আমি একলাই আছিলোঁ কেইটা গাড়ী আছিল আমি এখানে আছি কেইটা গৰু আনিছিল 10টা